Hai salam, hai semua, bersama pakar berkongsi ilmu kita. Kesehatan, kehidupan, inspirasi bersama. Hai salam, kita dengar dan fahami bersama. Hai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Zakrul dalam podcast khas bersama Salam Senawang Hospital. Bersama saya, kita ada Dr. Alex Ho. Halo. Pakar bius dan juga pakar pain specialist kita. Dan bersama dia juga Dr. Samsul, konsultan NS dan juga pain specialist yang kini berada di Salam Senawang. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita di Salam Senawang ingin menjadikan servis pain management sebagai satu center. Betul. Center of excellence lah. Tapi sebanyak orang tak faham. Pain. Apa itu pain? Kenapa kena ada pakar yang betul? Tu cerita sikit. Apa tu pain, Dr. Samsul? So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Syamsul Arif. Saya akan ceritakan sedikit mengenai apa itu pain ataupun kesakitan. So, pain ni kalau ikut daripada International Association for Study of Pain, dia define pain ni sebagai satu diri rasa dan emosi yang tidak menyenangkan yang berkait dengan kecederaan atau kerosakan pada tisu. Okey, so dengan kata lain ada dua komponen lah. Satu diri rasa yang tak menyenangkan, satu lagi adalah emosi yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kerosakan pada tisu. Okey. So apa yang special pasal pain management ni, kita bukan setakat merawat kesakitan tapi juga merawat impak daripada kesakitan tersebut lah. Ini termasuklah pada emosi, pada dia punya disability ataupun ketidakupayaan disebabkan kesakitan. Kita ajar macam mana nak manage dari segi stres yang boleh meneruskan kesakitan. Kita boleh manage dari segi education, maksudnya kita bagi pesakit ni teknik-teknik yang boleh digunakan agar boleh mengurangkan kesakitan dan menghalang kesakitan daripada berlaku. Okey? Itu pain. Itu dalam secara general lah. Secara general lah. Ya. Dr. Alex, kita difahamkan pain ni, sakit ni berbeza-beza antara orang, antara etnisiti. Itu doktor kan, orang kata kalau okey, sahabat-sahabat kita kalau India sakit lagi teruk. Betul-betul. Daripada dengan orang Melayu macam tu. So macam mana pula Dr. Alex tengok pain ni? Bila kita pain ni, macam Dr. Samsul kata tadi, boleh pakai emosi. Banyak benda ni. Jadi sakit pun pain, jadi pain pun pain. Kalau I nak cakap dalam kita panggil layman term kan, pain is something that sometimes bila you nampak tisu dia something yang damaging, mungkin patient tu dia cakap sakit, tapi at least benda tu you nampak, orang faham. Tapi banyak yang pesakit yang you tengah jalan-jalan atau kat warung-warung atau all this bazar-bazar, dia mungkin sakit tapi dia tak boleh tunjukkan. Itu yang lagi susah untuk nak inform kat relative atau inform kat doktor dia. Dia cakap sakit tapi dia tak boleh tunjukkan. And dari segi in terms of ethnicity, memang even dah banyak study show, especially in Malaysia, memang Indian punya pain threshold is lower. Memang macam tu. Kalau dia tanya kepada kita punya colleague, especially kalau labor room lah, kalau mana-mana yang tengok pesakit dia lebih beremosi atau dia jerit lebih tinggi, usually their pain threshold lower, tapi it is all actually have some chemical inside. Most of the time Indian, their vitamin D threshold, vitamin D level is very low because of the pigment, everything. So when the vitamin D level is low, their pain threshold is generally also lower. So sikit-sikit dia dah rasa sakit. So they are actually scientific behind it. Of course, to tambah sikit apa yang Dr. Samsul tadi cakap, now the pain fraternity dah berkembang. It's no longer dari dulu-dulu memang kita manage not just acute in general, kita cakap less than 3 months or more than 3 months, chronic lah. So nowadays we don't just manage pain as the pain itself. Kita juga try to analyze apa yang jadikan that pain, because sometimes a lot of public bila dia jumpa doktor atau tak ingin jumpa pain doktor sebab alah doktor bagi ubat makan je, lepas makan ubat bergantung pada ubat. Actually that perception itself is already changed. So from our fraternity, we no longer just give painkiller. Of course this is one of the modality, but we also understand what is the thing that causing the pain. And of course, as a doctor, as a scientific person, we analyze and we understand apa yang jadikan structure of that rosak,
atau what caused the pain to come. Because just by giving painkiller, of course any doctor can do that, but doesn't mean it stop the pain totally. Maybe after few weeks, few months dia datang balik because you didn't sort out the exact cause of it. So as a pain physician, what we do, instead of just treating the pain, we try to understand what's the cause of the pain, or we call it as pain generator, and treat it. So of course educational is one part of it. You know, we need to educate how patient punya posture, how to take care of their own body, because everyone is getting older, no one is getting younger. So there are a lot of so-called chronic disease, metabolic disease that's making the whole process of pain worsening. Okay. Okay, Dr. Samsul, bila kita tengok kalau patient dalam ward ni, masuk ward ni, majority data mesti berkait rapat dengan pain. Yes. Sama ada dia jumpa pediatrik, dia jumpa ENT, dia jumpa ortopedik, dia jumpa medical. Yeah. Okay? Bila role pain ni masuk dekat management patient, bila you all punya role berdua ni, kita patut, okay, ni boleh di refer, boleh patut dapatkan pandangan lah. Pakar-pakar sakit ni, bila masa nak start ni, kita pun tak tahu ni. Pada pemahaman kita biasanya sakit, paracetamol. Lepas tu, naik sikit, Brufen. Lepas tu naik sikit, mungkin Pantidine atau morphine. Dia maksimum lah. Where actually kita kata, oh, ini pain ni, pain patut involve awal lagi. When pain patut involve pada awal, bila dah ni pain patut involve dekat tengah, atau bila, atau maintenance of pain tu sendiri, bila role dia on ni, banyak orang tak tahu ni. Okay, so untuk menjawab soalan ni, actually bila patient rasa sakit je, boleh je di refer terus ke kita punya ni lah, site kita punya pakar perubatan kesakitan. Okay, sebabnya pertamanya kita akan identify lah apa penyebab sakit tu dulu. Okey, mungkin patient datang sebab masalah ENT, masalah medical kan. Tapi apakah punca sebenar dan apa yang generator utama tu kita nak kena cari juga. Sometimes datang dengan sakit kepala tapi bila buat MRI ada cervical PID dan sebagainya. So kita role kita adalah kita nak identify dulu, kita cari diagnosis, and then kita akan buat rawatan yang sesuai lah. So rawatan yang sesuai ni ini adalah bidang kita orang lah, bidang kami. Kita memang diajar untuk memberi rawatan yang terbaik dan juga rawatan yang boleh kata side effect dia kurang lah berbanding dengan just bagi ubat tahan sakit yang biasa. Okay, so rawatan mestilah efektif, kurang kesan sampingan dan inilah dan bergantung pada pesakit, sebab setengah pesakit ni dia ada masalah komorbid macam sakit jantung. Okay, so sakit jantung actually tak boleh nak makan ubat, actually tak boleh makan ubat NSAID sebab dia contraindicated. So ada yang masalah dengan alkohol, itu pun ada contraindication untuk makan Panadol. So dia boleh menyebabkan rosak pada hati. Okay, lepas tu ada setengah patient tu dia ada masalah saraf yang menyebabkan sakit tapi tak ada orang tahu. Tapi duduk bagi ubat yang biasa kan, macam NSAID, ubat Panadol, dan tengok-tengok tak berkesan. So itu yang kita punya role, kita mencari diagnosis dan merawat serta mencari rawatan yang sesuai lah untuk merawat pesakit. Okay. So role dia adalah early referral is the best actually. Early referral the best Okay, Dr. Alex lagi lama kat private. Sebenarnya kalau tak tengok mana Dr. Samsul lama sikit apa. Okay, bila kita cakap pasal nak refer early untuk pain ni, isu yang paling penting adalah cost lah. Insurance, yes. Insurance ni. Setakat pengalaman Dr. Alex atau Samsul lah, bila early referral atau referral pada pain untuk pain management ni, tak kisahlah sama ada post-op ataupun immediately ataupun asal melibatkan pain, ada tak rejection berlaku daripada pihak insurance? Ada tak perkara-perkara yang kita katakan mungkin, because pain ni dianggap satu benda yang baru dalam private sector, walaupun dah ada pain fraternity tu for some time, because numbers tak banyak. Betul. Jadi bila kita nak highlight pain sebagai satu subspecialty untuk private, dia ada parti akan berfikir mengenai cost, sebagai contoh. Tapi of course hak pesakit menerima pain free. Pain free management untuk semua sahabat-sahabat di luar, ada satu hak pesakit untuk menerima pain free management. Jadi macam mana kita pengalaman Dr. Alex dalam melibatkan insurans, dan kemudian Dr. Samsul juga boleh berkongsi pengalaman ni. Okay, first of all, pain ni
already become the sixth vital sign. Even from KKM side, dia dah memang cakap pain is the sixth vital sign. Fifth vital sign. So dia memang kena make sure it's pain free. So from my experience, when we submit to insurance and everything, usually dia tak jadi masalah. But sometimes the only thing that we need to insurance, they just want to know, because dia tak tengok patient. So it depends on how we elaborate and show the picture to them. For example, from an insurance perspective, if for patient to discharge, they mesti rasa bagus, dah tak sakit baru boleh discharge. And when we come in, we able to alleviate the symptom, the patient tu dia dah selesa, the length of stay jadi kurang, patient lagi discharge awal. So dari segi ni, if you let the insurance understand, instead of they increase the cost, we are talking about cost efficiency. It may be even better, because we are trying to reduce the length of stay. Reduce length of stay not just from the cost, infection, then you reduce the patient, dia tak less dependent on hospital, because what we want is the patient to be mobilized more and more. Kita pun tak nak keep the patient long kat hospital. Kita nak dia jalan semua. I always ask my patient to walk, run, exercise. Even on the day yang I buat procedure for my patient, I suruh dia jalan buat semua. Macam Nadia, suruh dia jalan semua. So from an insurance perspective, usually tak ada masalah. They don't decline. So far yang my experience, they don't decline. We just need to tell them what our role in it. That's it. Betul. Seperti yang Dr. Alex katakan, bagi yang cost efficiency ni, biasanya saya akan tulis justify kenapa pesakit perlukan rawatan kesakitan yang sesuai. Okay? So dalam tu saya biasa akan tulis lah, kalau tak dirawat, pesakit akan dapat apa. Contoh, kalau kalau kesakitan yang kuat, pasien boleh mendapat tekanan darah tinggi. Okay, so nanti jantung laju. So ada yang dapat sampai boleh dapat heart attack disebabkan kesakitan yang kuat lah. Ya, betul. Selain tu, macam kalau selepas pembedahan especially yang membuat operation laparotomi. Okay, so dari segi pernafasan dia orang jadi susah lah, sebabnya ada luka kat perut dan sakit tak dikontrol, dia orang tak boleh nak nafas elok. So ini boleh menyebabkan paru-paru collapse ataupun tertutup lah. So ini boleh menyebabkan pasien dapat penyakit seperti pneumonia, jangkitan paru-paru dan sebagainya. Okey, so betul seperti Dr. Alex katakanlah, bila terdapat penyakit lain yang disebabkan oleh kesakitan ni, dia punya length of stay lagi panjang, cost of treatment lagi banyak, sebab nak kena bagi antibiotik, nak bagi ubat tekanan darah tinggi, nak kena treat jantung dan sebagainya. So bila kita dapat treat kesakitan dengan efektif, kita boleh prevent daripada masalah-masalah komplikasi disebabkan oleh kesakitan yang kuat lah. Okey. Menarik. Dr. Samsul menyebut mengenai laparotomi, pain post laparotomi. Tak yang mana kita tahu bahawa kalau laparotomi selalunya pakar bius terlibat. So bila masa you all patut terlibat? Kalau katakan laparotomi, post laparotomi atau post thoracotomy lah, anything lah, surgical pain, bila patut you all terlibat? Immediately ke atau post surgical? Post surgery to refer. Macam mana pula kita kata overlapping antara pain dengan pakar bius yang mungkin doktor lain lah sebagai pakar bius yang terlibat tadi? Siapa boleh jawab? Okey, saya dululah. Okay. So kita punya pelibatan, kalau yang major operation lah macam laparotomi ataupun hip replacement surgery kan, yang tukar joint semua ni, kita libat daripada sebelum operation lagi. Okey, kat situ kita akan ajar pesakit lah apa nak anticipate. Biasanya dia orang ni tak tahu apa akan jadi lepas ni. Sebabnya kebanyakan doktor bedah hanya beritahu pasien perlukan operation sekian. Okey, so dia orang tak boleh nak anticipate apa yang akan terjadi lepas ni, macam mana kesakitan yang berlaku dan sebagainya lah. So kita, our role by right, sebelum operation lagi, maknanya kita akan ajar dulu lepas operation nak kena buat senaman nafas, nak kena pakai ubat apa. Okey, kemungkinan besar kita akan buat, biasa kita bagi ni lah patient control anesthesia mesin tu kan, pump tu, untuk bagi ubat yang strong opioid untuk bagi kesakitan tu lega dengan cepat lah ataupun dengan kuat lah. So itu sebelum operation. Masa operation pun sama. Masa operation sebagai doktor bius pula, kita kena anticipate yang patient ni akan ada kesakitan semasa dan selepas operation. So one of the way is, selain daripada menggunakan ubat, adalah menggunakan teknik kita panggil regional anesthesia. Okey, dengan bagi block
Contoh kalau laparotomi ada few things lah kita boleh buat. Contohnya epidural, bagi epidural catheter, ataupun kalau block ni contohnya kita buat kita boleh inject between fascia layer dan block the nerve sana, so patient tak rasa sakit, dia dah bius, dia ada long term nak letak catheter pun ada. So banyak cara kita boleh buat. Ada banyak cara yang boleh memberikan kelegaan secara efektif. Okey, itu semasa operation. Selepas operation pun sama, kita observe, kita review, kita tengok penggunaan ubat dan make sure patient bernafas elok. Itu dengan cara contohnya untuk pernafasan kita ada bagi satu alat senaman nafas, kita panggil incentive spirometry. So patient boleh berlatih nafas menggunakan alat tu, dan kalau sakit dia akan ni lah tekan ubat tekanan yang PCA machine tu, ataupun kita boleh tambah ubat dari kalau ada kateter kita boleh tambah ubat. Tapi kebiasaannya kalau dah buat blok ni dia akan kebas dekat sini dan sakit dia kurang lah, at least untuk 24 hours. Actually pain ni kalau untuk yang laparotomi ni, we act as a supporting doctors, supporting the surgeon. So like you said, education, everything, and the expectation need to be right. The educational level, especially kalau joint or all these things, we teach the breathing pattern before op, because masa dia sakit, you nak ajar, dia susah nak dengar. So we tell them, dia susah nak dengar. So even range of motion, everything, sometimes dia rasa lepas buat dia tak boleh, but actually the moment the pain tu kurang, let's say you did a TKR atau TSHA, tukar sendi lutut ataupun your hip joint, lepas buat, when the pain tu kurang, you boleh move more. Actually it enhance the recovery. In medical term kita ada satu enhanced recovery after surgery, ERAS. When the pain is good, I mean, ERAS is not just a pain. There are a lot of other factors, but one part of it is pain. So you need to have a good control of pain. Then kalau kita pun ada patient hari ni operation, hari ni terus jalan. Even yang hip atau knee joint, patient can walk because the pain is very well controlled. Even there are certain hospitals they're doing it so-called under daycare. But of course, to be able to do that, your pain must be very well controlled. Kalau tak, patient balik rumah jerit lagi susah. Bila kita sebut pasal pain ni, banyak yang kita jumpa hospital kan, selalunya adalah acute pain. Acute, maksud acute ni selalu baru jadi, baru sakit, baru semua baru. Berbanding dengan chronic pain. Dan kita lihat selalunya bila kita sebut acute, selalunya priority mungkin medical atau bukan you all dalam involved. Pasal mungkin dari segi lack of awareness. Dan chronic pain pun selalunya chronic lah bawah doktor tersebut kan. So boleh you all cerita mengenai perbezaan acute on chronic. So bila sepatutnya kami doktor biasa-biasa ni rasa ini, this is our limit lah. This is our limit. You should get the pain get involved. Lepas dah buat dah MRI dah buat, CT scan dah buat, pain tak settle ni. Macam Samsul cakap tadi, Dr. Samsul tadi ada boleh pakai emosi, kata Munchausen by proxy ke, managering ke. Itu kan acute and chronic dia tinggi. Samsul. Okey, apa beza acute dan chronic lah saya mula dengan itulah. So bila kita cakap pasal cara nak klasifikasi kesakitan ni, dia ada banyak actually. So acute dan chronic ni adalah dari segi masa atau durasi lah. So acute ni berlaku serta-merta lah, dan dia disebabkan oleh kerosakan pada tisu. Contohnya pesakit yang accident, dia ada patah dan dia akan sakit lah. Okay? Ada luka, itu maksudnya ada kerosakan lah pada tisu. Even selepas pembedahan pun ada luka daripada pembedahan dan akan menyebabkan sakit. Okay? So itu kita kategorikan dalam sakit acute ataupun sakit yang serta-merta lah. Okay? So features dia, karakter untuk sakit acute ni, bila mana kita dah fix luka ni ataupun fix patah ni, bila mana luka dah sembuh, sakit tu akan hilang, kurang hilang. Okay? Itu memang pattern dia. So sakit acute ni dia bagusnya sebab dia ni sebagai signal yang menandakan ada kerosakan pada satu-satu tempat pada badan. Okay? So bila kita ada signal sakit, kita akan protect kawasan tu lah. Betul? So orang yang tak sakit, dia kalau ada luka, dia tak protect, and nanti dapat infection semua dan end up mungkin sepsis dan sebagainya. So bila ada signal sakit disebabkan oleh sakit acute ni kan, dia sebab luka ni, dia akan protect kawasan tu, dia akan mungkin kurangkan pergerakan dan sebagainya. So dia allow luka tu untuk sembuh. Itu function dia. Okey. Tapi sakit kronik ni dia berbeza.
Sakit kronik ni adalah kesakitan yang dah berlarutan melebihi 3 bulan walaupun kecederaan asal tu dah sembuh ataupun dah pulih lah. Okay. So by right, sakit kronik ni adalah penyakit by its own. Sebab tu dalam ICD-11 dah ada kategori adalah MG30, sakit kronik. Okay. Dia ada primary dengan secondary. So sakit kronik ni adalah penyakit, sejenis penyakit. Dia macam darah tinggi lah, yang berpanjangan. Okay. Kencing manis, berpanjangan. So sama, sakit kronik pun dia berpanjangan, kesakitan, dan dia adalah sejenis penyakit. So dia, kalau dari segi signalnya, kita kata signal yang false lah, yang salah. Okay. So untuk sakit akut, kita tahu signal sakit akut tu disebab adalah signal yang menandakan ada kerosakan. Tapi pada sakit kronik ini dah tak ada kerosakan, dah sembuh, tapi masih ada signal. So dipanggil wrong signal lah. Wrong signal. Okay. Ya, itu pepatah dia lah. So ibarat kereta lah. Kereta kadang-kadang alarm dia berbunyi sendiri, tapi bila check tak ada apa masalah. Takkan, itulah contoh wrong signal lah. Dia false signal. Okay, so dari segi treatment, dia tak bolehlah 100% sama dengan sakit akut, sebab kita treat sakit akut ni disebabkan dia ada kecederaan. Tapi bila kita treat sakit kronik ni, kita tahu tak ada kecederaan, dan biasanya dia ada impak yang besar dari segi dia punya emosi, dari segi pergerakan, dari segi dia punya fungsi. Sebab sakit yang dah lama, sakit tak boleh nak bekerja dengan elok, tak boleh jalan elok. So itu menyebabkan fungsi dia sendiri pun dah merosot. Okey. So apakah impak dia pada pesakit untuk sakit kronik ini? Banyaklah. Tak boleh nak bergerak, menyebabkan otot merosot. Otot merosot, sendi mengeras sebabnya tak bergerak banyak. So bila jadi macam tu, sakit disebabkan otot merosot, bila nak bergerak balik tu pun menambah pada sakit yang sedia ada. Okey. Itu satulah. Keduanya, dari segi emosi, seperti saya cakap tadi lah, definisi kesakitan tu sendiri ada unpleasant emotion. Okay? So bila ada tekanan emosi yang melampau disebabkan kesakitan, contohnya sakit ni dah lama tak pergi kerja, so tekanan daripada keluarga, tak bagi pendapatan, tak ada pendapatan, tak boleh nak bekerja, tak boleh nak bawa anak pergi berjalan dan sebagainya. So dia akan menerima banyak ni lah daripada anak-anak semua kan, pressure daripada anak. Ini akan menyebabkan tekanan emosi yang mendalam lah. Contohnya patient boleh dapat depresi, okay? Patient boleh dapat kemarahan, anger, anxiety dan sebagainya. So emosi dengan kesakitan ni actually dia two ways. Lagi sakit, lagi tekanan emosi boleh sakit hati. Lagi sakit hati. Ya. Bila dapat depresi boleh lagi menerukkan kesakitan. So sebab tu kita perlu merawat, kita perlu tengok daripada both aspek, kesakitan sendiri dan apa impak dia pada pesakit, supaya kita boleh treat secara lebih efektif lah untuk mengontrol kesakitan tu. Okey. Okay, Dr. Alex, sekarang kita tengok pada acute dan kronik kan. Pengalaman Dr. Alex, kita tengok dulu kita akan bercakap mengenai chronic pain. Chronic pain ada dependensi tak ada ubat lah. So bila kehadiran pain specialist, kita tengok mana lagi benefit. Macam contoh kita kata NSAID nephropathy adalah satu perkara yang paling common, one of the commonest cause of renal failure in Australia. NSAID nephropathy. Yang mana adakah dengan kehadiran you all, the chronic pain ni boleh disettlekan dengan jadikan shorter atau disappear, ataupun dia chronic pain ni nak tak nak di rumah jadi storyline yang panjang lah, pasal awareness kita nak refer kepada pain specialist tu sendiri. Pasal mungkin certain pakar menganggap pain ni sebagai ancaman, takkanlah aku tak reti manage pain kan. Dia rasa ni dah sakit je kot. Oh, this is a deep rooted punya problem. Is not from tak boleh, definitely tak akan settle dalam 10 years or sure definitely beyond, because ini dalam sistem is as simple as even our own fraternity, our own colleague, dia pun tak faham sangat bila nak refer to pain. So but of course with the presence of pain specialist, pain interventional, even in WHO ladder criteria, from first step, second, third, fourth step, there are something adjuvant, block, everything that come in. You can dulu the new one, dulu mungkin cakap at the last stage baru you come in. Now no longer, from the first stage you are, because
Like you said, prevention, earlier referral is good. The reason is we try to reduce more and more of this chronic pain, because the moment chronic pain datang, like dia cakap ada dua bahagian emosi. I put it in a way ialah dia pain cycle. It's a vicious pain cycle. So everything you dalam that kitaran that you are always in the cycle, then the patient tak boleh keluar. So you need something. Sometimes it's as simple as, for example, a simple block or something to stop that kitaran, and patient can come out of it. Then everything slowly they get better. It just, you need something to change the pathway of the kitaran. It's something sometimes it's as simple as that. But of course, this one is going to be a very deep root in the whole system, because like tadi, how our own fraternity or our own colleague to refer. I would just say a very simple thing. If at any point throughout the management of any patient that you think that it doesn't work, or it doesn't work as what you think it should be, can always come and counsel us. Doesn't mean that you come and counsel us, we have to say, you can just give us a call, as simple as that. We are not saying that our view definitely correct, but maybe we are looking from a different point of view. We might be wrong, but you just take it as maybe this could it be, or maybe because we are just looking at one way, right? Maybe patient has something that didn't disclose to you. Maybe you cuba tanya ni, maybe he will tell you something else. Then you tahu more. Then maybe the way that physician might treat differently, because sometimes. For example, recently some of my patient might not tell me certain history until I tiba-tiba tanya, why you buat jumpa that doctor? Then suddenly he relate, I jumpa that doctor because of this. Then baru it all makes sense. The puzzle then it makes sense. Rupanya sebelum ni you ada ni, sebelum ni you ada tu. Then it more makes sense. So sometimes I also understand, if I'm from pediatric, I dah biasa tengok this, I just look at this track. But from pain fraternity or pain, we actually take a step backward and think, okay, what have we missed? Why is this treatment not working? I always tell my patient, even if whatever treatment that I'm giving, if it doesn't work, it is still a good signal, because I know what doesn't work, then what I can rule out from that treatment alone. Then I already know what is the other differential that possible. Because especially nowadays in a lot of pain physicians, we are very hands-on, whereby we do ultrasound guided, fluoroscopic guided. So whenever treatment that we are doing, kita bukannya cakap, when we do that treatment, we are very specific on that target. If we want to go to that muscle or go to that tendon, we are very specific to that. So despite it's a good result or bad result, good, patient happy, we happy. But I always tell patient, even if it's not a good result, let's say you didn't get the expectation of recovery yang sepatutnya, but it tells you something, that means that structure is not a problem. Yes, possible. It's not a problem. Then we take a step backward, look into a bigger picture. What have we missed? Revisit. Yes, revisit. That's what I always tell my patient. I still can be wrong. Doctor pun orang, doctor can be wrong. We are looking for diagnosis lah, basically. Yes. So the patient can also tell us, doctor, sebelum ni saya ada ni. Then they will volunteer some other things suddenly. Setuju. Okay. Kalau kita tengok Dr. Syamsul pengalaman you lah. Dalam banyak yang jumpa you, sakit apa? Sakit apa? Sakit apa? You jumpa Dr. Syamsul sakit apa? Jumpa Dr. Alex sakit apa? Apa paling banyak jumpa sakit you? Dan apa pesakit yang patut jumpa you? Ramai pesakit kat luar ni. Seratus ni sakit kepala, sakit mata, sakit hati, sakit telinga. Tapi yang jumpa Dr. Syamsul asyik sakit ni. Jumpa Dr. Alex asyik sakit ni. Sedangkan banyak lagi yang tak tahu patut jumpa you all. Betul. So apa? So yang paling common you all jumpa? Paling common saya rasa sakit belakang lah. Sakit belakang. Itu yang paling banyak. Sakit belakang dengan sakit tengkuk. Itu yang paling. Range umur berapa ni? Kebanyakannya 50-an lah. Sakit belakang, sakit tengkuk. Sakit tengkuk. Ini yang paling banyak lah kalau ikutkan lah. Dari segi direct referral ataupun yang walk in. Diorang akan datang dengan sakit belakang, dah jumpa doktor sekian, sakit tak okey, dan dia datang. Tapi ada juga yang datang disebabkan sakit kepala yang berterusan. Okey, so dah jumpa doktor ni, masuk ward, tak settle, balik, dah sakit balik, dan dia datang jumpa. Okey, so banyak lah actually, tapi yang tiga ni paling common, belakang, tengkuk dan kepala. Dr. Alex, paling common I would say, of course, back, tulang belakang
then cervical memang that is one of the commonest lah. Tapi actually recently I tengok banyak trigeminal neuralgia juga, because Trigeminal neuralgia untuk makluman semua sakit kat muka. sakit kat muka. It is not a common disease. It is actually very rare. Tapi maybe because of words of mouth, so banyak yang jumpa saya because of that. So the other that I've seen a lot is also knee OA, knee osteoarthritis. Lutut. Okay, itu yang saya jumpa you all. Yang sepatutnya jumpa you all tapi tak jumpa. Sepatut jumpa you all ni. Patut jumpa. 100 sakit kat bawah ni. Tapi tak jumpa. Okey. Macam pediatrik, yang pediatrik yang common yang orang jumpa. Tapi kita pediatrik lain. Budak-budak sekolah, dia selalu komplain dua benda utama. Sakit kepala, sakit perut. Sakit kepala, sakit perut. Kita kalau di exclude, selalunya 90% constipation ataupun sinus. Kalau dia exclude tak, malas di sekolah lah. Dia memang lingering lah. Itu budak-budak lah. Tapi budak-budak kita tahu. Kan? Sakit kepala, lepas tu pukul 7 sakit kepala. Habis dia budak di sekolah, dia happy kat rumah. Kita tahu tak, dia bukan sakit betul ni. Tapi mana masa macam mana? Apa sakit patut jumpa you all? Kita rasa dulu ni. Okey. Masa datang jumpa you all. Jangan sakit kepala, sakit badan. Sakit apa ni? Saya patut jumpa you all. Sakit yang patut jumpa saya rasa Yang terlepas orang kata, biasa ni. Alah, biasalah tua. Biasalah baru kahwin. Biasalah semua dia. Rumah duduk. Biasalah kali bulan. Biasalah tempat kerja baru kan. Ayat-ayat kita. Mana? sakit perut. Sakit perut yang sakit perut tapi dah buat investigation tak jumpa apa. Kita panggil chronic primary abdominal pain. So banyak pesakit yang chronic primary abdominal pain ni dia end up jadi addiction kepada petidin. So kita nak halang daripada dapat addiction. Dia selalu rasa cakap ada GERD lah, sebab GERD normal. Tapi bila dah pergi jumpa doktor ni, dah buat laparoskopi, tak ada apa. Tapi end up sakit juga. Okay, so last end up makan strong opioid macam petidin lah yang paling common. Petidin addiction lah. Petidin addiction ni sangat susah ni dirawat je sebenarnya. Tapi kebanyakan pasien tak akan mengaku lah dia ada addiction petidin. Dia akan doktor kita yang boleh test. Yes. So, saya dah jumpa banyak, setiap negeri yang saya pergi almost ada at least satu atau dua yang saya jumpa yang melompat-lompat hospital ambil petidin je. Okay, so kebanyakannya sama ada sakit perut selepas pembedahan ataupun yang bukan pembedahan lah. Okay. Selain tu sakit period pun boleh patut jumpa. Sebabnya ada alternatif dia adalah kita boleh bagi selain daripada ubat lah, kita ada intervention yang boleh mengurangkan kesakitan tu. Okay, ada intervensi kesakitan yang betul. Okay. Lagi sakit shoulder pun boleh. Sakit shoulder boleh. Biasanya ni territory sport medicine lah. But kita pun actually ditrain untuk treat shoulder lah, macam rotator cuff. Bukan operation lah, just macam injection ataupun RF, radio frequency dan sebagainya. Okay, sakit otot, sakit kaki dan sebagainya lah. Tapi bagi saya yang patut jumpa, yang paling highest dalam list saya adalah yang sakit perut lah. Especially sama ada selepas pembedahan ataupun yang tak mengalami pembedahan tapi sakit tu berterusan walaupun dah makan ubat dan jumpa doktor-doktor lain lah. Relax. Sakit patut jumpa doktor Alex ni. Pasal orang Cina sakit lain pula. Yes, I would say in my experience kan, kalau that patient, one of the sign that dia patut jumpa kami is dia dah jumpa banyak doktor. Jumpa different discipline. Shopping letter dah. One diagnosis that come into mind is fibromyalgia. Fibromyalgia, when you talk about fibromyalgia, this sort of patient, the pain is real. It is not in their mind. It's not that they are psychiatric patient. No, I'm not saying that. But hari ni dia boleh sakit on the left, boleh thorax. Esok boleh sakit lutut. Minggu depan boleh sakit kat tempat lain. It can always change. So this sort of patient memang they should see us from the start, because I have quite a number of fibromyalgia, and from my experience got one that actually stick to my mind. It was 20 plus years old, female, very young lady, very wealthy, but dia tak boleh naik kereta, drive even 15-30 minutes dari sini. Dia from KL, dia nak turun Seremban dia pun cakap tak boleh, because the whole journey dia rasa sakit. Dia cakap dia makan, dia biasa pergi mamak je, because mamak cepat. Dia cakap fine dining ni memang tak boleh. Dia cakap dia nak makan cepat, after that dia tak boleh duduk lama. Tapi this patient of mine ni sekarang, she is one of the now well known drifter,
car drifting. Bayangkan dari dia tak boleh sit from KL to Seremban. Now she is sitting in a car that drift, you know. 1 week dia drift 2-3 kali minimum. I tanya dia the last few months yang I jumpa dia, 2-3 kali. So these are the patient that to them it's very hard for them, because bila dia beritahu dia punya family, dia punya keluarga, dia punya relative, kawan dia, semua rasa dia ada masalah sini. Mengada. Manja. Sebab this is what I'm saying, you know, they tell everything. Dia tak boleh tunjukkan sakit. Dia boleh makan macam biasa, dia boleh mandi macam biasa, dia boleh jalan macam biasa. Cek darah semua normal. Cek darah. Fibromyalgia is a disease that no, or we call it invisible disease. You ambil darah, show nothing. You buat imaging, show nothing. So it is something that, but it can be treated. That's why this is one of the patient that. The next one is, I would always say, nerve entrapment. Tapi nerve entrapment ni depending on which nerve, so symptom dia pun berbeza-beza. But this is also something that can easily treated by us. We release the area sana, because sometimes when nerve entrapment berlaku, it can be surgical or non-surgical. Surgical lepas operation, sometimes they get entrapped. Sometimes non-surgical pun boleh, some muscle fibrosis they get. So when they get entrapped, if you do a surgery to release it, you are actually putting a trauma on another, then it causes entrap again. So this is something that we can, and the outcome is very good. So when you release it, the outcome is very good. So this, to me, this thing that patient that jumpa us, and we can really create an impact on the patient's life. Not just that, the family also happy. Boleh saya add Okey, apa yang Dr. Alex cakap tadi pasal fibromyalgia tu adalah salah satu dalam kita panggil kategori chronic primary pain. Okey. Chronic primary pain. Okey, anda boleh Google ICD-11 MG30. Dia ada chronic primary dengan chronic secondary. Chronic secondary sebab ada sebab tertentu lah. Tapi chronic primary ni bila mana punca tak dijumpai lah. Contohnya kita boleh panggil idiopathic, tapi sebenarnya dia ada mekanisme dia. Kita panggil altered nociception. Maksudnya proses kesakitan tu dah berubah bagi pesakit tersebut lah. Okey. So dia dalam chronic primary pain ni ada 6 kategori sebenarnya. Selain daripada fibromyalgia dalam MSK punya ni, dia ada CRPS, chronic complex regional pain syndrome. Lepas tu dia ada chronic primary headache, contohnya migraine, tension headache. Ni chronic primary, maknanya buat scan memang tak nampak apa. Tapi patient ada sakit. Takkan kita nak deny awak ni tipu je kan. So dia ada treatment dia. Dan treatment dia dan dia punya diagnosis ni based on kita punya clinical finding actually. So untuk chronic primary. So jangan dah cakap patient ni mengada ke apa ke. Actually ada diagnosis, ada patologi. Cumanya bila buat imaging sekarang ni memang tak jumpa apa. Itu je. Tapi sakit tu real. Sakit tu ada. Okey. Okay, menarik bila you all cerita pasal pesakit-pesakit ni kan. Kita kata okay, common jumpa you all neck pain, back pain, yang overlap dengan orthopedic. Migraine overlap dengan physician ataupun neurologist. Lepas tu dysmenorrhea, period pain overlap pula dengan ONG. Bila masa patut refer, bila masa tak bergaduh, bila masa harmoni. Okey. Penting ni. Betul. Nak dapatkan benda ni. Okey. Apa dengan Dr. Samsul dulu sebelum Dr. Alex nak masuk asam garam tu sikit. Okey, so bagi saya kalau early referral is the best lah. Kita boleh manage sama-sama. Tapi kalau susah, then better dia manage sampai dah tak boleh nak manage, ataupun patient masih sakit lepas buat. Dia bagian yang mana ni? Pain yang mana ni? Yang mana? Melibatkan orthopedic tadi ke? Melibatkan atau semua sekali apply second rule? Saya rasa secara general lah. Ini apply secara general. Kalau walaupun sakit belakang, kalau rasa dah try manage tapi tak berkesan, ataupun tak, dia kata unsatisfactory result. Okay, so actually boleh manage. Kita boleh refer direct. Sometimes it's not just about kita punya slip disc ke, facet joint ke. Sometimes dia boleh disebabkan dari segi nerve, macam Dr. Alex katalah, nerve entrapment boleh, otot boleh. Dia boleh juga di-refer daripada organ-organ lain. Contohnya pankreas, sakit pankreas boleh refer ke belakang. Boleh, itu pun kita boleh suspect macam patient ada sakit belakang, tapi sebenarnya bukan tulang belakang yang menyebabkan sakit. Kita panggil referred pain atau referred pain pattern lah. Contoh lain ada itu, saya dapat sakit yang very bad pneumonia, tapi pattern dia sakit belakang.
Tapi masa tu tak buat x-ray, so dia orang treat sebagai sakit belakang dulu. Bila buat x-ray baru tahu, oh ini this is Lobar pneumonia. lobar pneumonia yang ada referred pattern ke belakang. Tapi dia macam mengaburi lah, macam kita ingat kan yang standard sakit belakang daripada tulang belakang lah kan. Tapi sebenarnya referred daripada lobar pneumonia. Okay. So that's why saya cakap yang terbaik ni adalah refer early. So kita boleh co-manage, kita boleh identify sama-sama mana yang problem, dan kita boleh treat sama-sama. Sometimes management mungkin dari segi ONG, contohnya dysmenorrhea, dia orang boleh manage dari segi hormonal treatment, oral contraceptive pill dan sebagainya. Tapi dari segi ubat yang sesuai, mungkin kita lagi expert lah dari segi ubat mana yang lagi bagus, yang boleh mengurangkan side effect. Sebab patient yang macam dysmenorrhea ni, dia biasa sakit dia dah berpanjangan. Betul. So makan ubat pun lama. So bila makan ubat lama, contoh makan ubat NSAID Celebrex ke, makan Voteran ke, itu yang boleh dapat nefropati, boleh dapat sakit jantung, apa lagi, boleh rosak hati dan sebagainya. Okay, so that's why saya sarankan early referral supaya kita co-manage sama-sama. Betul tak? I might have slightly view yang berbeza. Untuk saya, sebab like you say harmony and everything kan, of course I'm a very practical person. In government, dalam kerajaan kita ada pain department. So usually what pain department in government is, apa-apa yang disiplin yang dah manage tak boleh, they will refer all this patient to pain department patient. Okay, that's one. But in private, Pain department buat NS ke buat medical? NS. Buat NS, okay. But in private, I'm very open. For example, kalau primary team dia rasa dia boleh manage sendiri, by all means they can manage themselves. Of course, I'm always available if let's say they want extra opinion or anything. For example, talking about dysmenorrhea, saya pun ada one of my patient who talking about dysmenorrhea, dia datang every time dysmenorrhea. Seen 3 ONG and pernah buat 1 kali laparotomy, 2 kali laparoscopy, because dysmenorrhea everything and sakit, they will think is it adhesion, colic, everything. So went in, is it endometriosis, everything, CT scan, everything, but it's still painful. But that case, when dah jumpa banyak ONG specialist, when we really look into it, when I ask further history, it is something called Mitter smear disease. It is a very common thing that when ovulation, during ovulation only patient rasa sakit. So during that the ovum dia nak keluar, so dia rasa sakit. So when you ask more history, the pain is as simple as Mitter smear. But dia dah sort of, you know, when sometimes even you are from ONG, you might be thinking, oh, dah pernah buat laparotomy, you know, you need to go in laparoscopy, it must be adhesion. So sometimes we come in, we talk to the patient, we get more history. Then when we further ask patient, then dia sendiri pun cakap, yes doktor, bila I get ovulation, baru I mau sakit these few days. Bila I tak ovulation, I tak sakit pula, boleh jalan-jalan. So what I'm trying to say is, for me is, kalau primary team rasa okay, but sometimes when you hit the wall, atau you rasa, how come patient is still having pain, always feel free to get to us, you know, we will come in. Or kalau patient from the start they walk in, they come straight to us, we as a whole, we will look at the patient as a holistic. Like yesterday, you know, I buat x-ray on this patient, buat x-ray, patient tanya I x-ray ni, I cakap I'm not treating the x-ray, I'm treating you as a patient. X-ray tu boleh sangat teruk, but if you're okay, we don't need to do anything. Or the x-ray can be normal, but you're having very much pain, there must be something that is wrong, I need to look further. So this is something that we need to educate patient, or especially in private. I want to just tell most of whoever that is in private, pain specialist, despite our few ada overlap dengan many, but we complement each other. We are not coming in as a rival, atau we complement each other. Feel free to engage us whenever, you know, you have some different questions. Just like even our patient, kita jumpa, but I think this patient requires surgery, I will still ring up my colleague, okay, I think this patient requires surgery. Of course, when we talk about pain intervention in pain fraternity per se, we are much more well known and famous for so-called minimal invasive atau non-surgical intervention, because a lot of patient nowadays is trying to avoid surgery. But of course, saying that, kalau I sendiri pun I tak nak buat surgery. But in certain cases, surgery is the best.
But of course in most other we will try to, if possible, kita tak nak buat surgery, because surgery of course has other higher complication, higher risk. But of course ada certain patient memang kena surgery lah. So education and expectation kena sama. So that's how I educate patient lah. Untuk maklumat penonton, period pain yang Dr. Alex atau Dr. Samsul sebut tadi adalah satu perkara yang sangat-sangat common, sangat-sangat biasa. Selalunya buat kebanyakan anak-anak perempuan dia period pada umur 12 tahun. Sekarang dah lebih awal 8, 9, 10 dan dah mulai expose pada period pain seawal umur tu. Dan you all imagine kalau you all tak ada knowledge yang betul, dan pasal tok nenek kita dia besar dengan makan ubat tahan sakit, and dulu constant ada something yang dia orang makan macam popcorn, vitamin, macam vitamin bila pain. Pasal tu report analgesic ataupun nephropathy atau NSAID nephropathy ni, kerosakan buah pinggang diakibatkan oleh NSAID sangat-sangat common pada orang-orang perempuan, diakibatkan oleh period pain. Jadi dia bukan satu benda yang remeh untuk you all rasa just another period pain, just another MC, bukan. Dan kita harap kawan-kawan kita di ONG dapat membuka minda, mereferkan pesakit-pesakit anda supaya mereka lebih sihat. Bayanglah cuti kerja government 30 hari, period setiap bulan. Setiap bulan lah you atau barang atas katil MC. Contoh. Jadi benda tu sangat-sangat tak healthy lah. Pasal kita ada frame fertility. Okay, Dr. Alex sudah sebut tadi mengenai approach of pain, lebih suka kepada non-surgical atau non-intervention berbanding dengan intervention. Apa modalities pain ni? Apa modalities sebenar? Dari pain management ni? Apa modalities treatment ni? So bila cakap pasal pain management, kalau ikut guideline lah dia memang datang dengan pharmacological atau ubat dan non-pharmacological type. Okay. So pharmacological ni standard lah, kita pakai ubat, kita ada ubat yang kita panggil opioid ataupun yang bukan opioid. Okay. Opioid ni adalah dadah lah. Contoh opioid kita ada dalam kategori weak opioid adalah tramadol ataupun codeine. Okay. Yang ni yang ada kat Malaysia lah. Kalau strong opioid, kita ada morphine, fentanyl, kita ada buprenorphine dan sebagainya lah. Okay. So ni dalam kategori non-opioid, opioid. So lagi satu kategori untuk pharmacological ataupun ubat adalah non-opioid lah. So kita ada dari segi non-opioid ni simple analgesic, contohnya Panadol. Panadol adalah dalam kategori simple analgesic. Lepas tu next step dia adalah NSAID group ataupun non-steroidal anti-inflammatory drug, dan ini termasuklah COXIC group, iaitu Akoxia, Celebrex, Dynastat, Voltaren dan sebagainya lah. Ini dalam kategori ubatan. Okey. Ini ubatan-ubatan yang biasa diberi untuk ubat tahan sakit lah. Tapi kita pun ada lagi satu kategori, kita panggil adjuvant. Adjuvant drug ni adalah mainly untuk treat sakit saraf. Okey. Contoh ada 4 kategori, kita panggil anticonvulsant, gabapentin, Lyrica ni dalam grup ni. So adjuvant ni maksudnya ubat tu diciptakan untuk tujuan lain, tapi turns out dia ada juga efektif pada tahan sakit. Itu adalah maksud adjuvant lah. Itu saya cakap. Tapi yang first tu adalah anticonvulsant, gabapentin dengan Lyrica. Itu yang paling common lah, yang kita bagi. Yang kedua kita panggil tricyclic antidepressant. Ini yang contohnya adalah amitriptyline, nortriptyline. Yang ni kalau nak bagi better doktor pakar pain lah, sebabnya ada certain dose yang kena tengok dan certain side effect yang kena observe lah. Tak perlu sit dengan psychiatrist lah? Untuk no, sebabnya kita bagi pada low dose. Kita tak pakai dose yang pada dose psychiatric level ya. Betul. Tapi kalau patient tu ada simptom depresi dan kesakitan, then it will be to benefit direct lah. Okey, tapi masalah dengan tricyclic antidepressant ni, dia banyak side effect. Sebab dia ada banyak, kita panggil dia punya mode of action. So dia boleh menyebabkan jantung laju, mengantuk dan sebagainya lah. Sebab tu kena datang jumpa doktor pakar perubatan kesakitan untuk tahulah ubat apa yang sesuai. Selain tu kita ada ubat kita panggil SNRI ataupun selective noradrenaline serotonin noradrenaline receptor reuptake inhibitor. Okey. So ini adalah also dalam grup antidepressant. Tapi dia lain sikit mekanisme dia. Dan dia boleh digunakan untuk sakit saraf lah, mainly untuk sakit saraf. Lepas tu kita ada juga ubat macam local anesthetic.
Contohnya lignocaine patch, lepas tu ubat-ubat lain lah macam ketamin dan sebagainya lah. Okey, semua ni memang kena jumpa dikonsult oleh doktor pakar kesakitan untuk tahu dia punya dose, effectiveness macam mana nak makan dan sebagainya lah. Okey. So kita juga ada treatment dari segi kita panggil non pharmacological ataupun yang bukan ubatan. Okey. So dari segi non ubatan ni adalah contohnya fizioterapi lah. Exercise. So memang exercise boleh mengurangkan kesakitan. Especially kalau kita amalkan 3 rejim ni. Stretching, strengthening exercise, satu lagi adalah aerobik untuk improve kita punya cardiac workout. Lepas tu kita ada juga kita panggil traditional complementary medicine. Contoh acupuncture, massage. Selain tu Ayurveda. Ini semua yang adalah dekat Malaysia ni. Okey. Dan next barulah pergi kepada intervensi. Intervensi pun dalam kategori non pharmacological sebab dia bukannya makan ubat. Okey. So intervensi ni ada banyak jenis. Contoh intervensi kita boleh buat adalah nerve block. Kalau kita tahu sakit tu dekat contoh facet, kita tahu saraf yang supply facet tu, kita boleh block saraf tersebut. Okey. So selain daripada block, kita boleh gunakan kita boleh gunakan elektrik lah. Contohnya radiofrequency ablation ni adalah menggunakan tenaga elektrik untuk sama ada mematikan saraf ataupun kita nak modulate saraf tu, supaya dia kurangkan kesakitan tu lah. Okey. So selain itu kita juga boleh buat macam contoh sleep disc. Kalau disc tu dah menekan pada saraf, one way is kita boleh laserkan disc supaya dia kecut. So dia kuranglah tekanan pada saraf tersebut. Okey. Itu antara contoh-contoh lah. Laser pada disc tu lah. Laser pada saraf. Kita laser pada disc. Okay. Tapi kalau saraf ni, sebab saraf yang keluar tu adalah saraf yang supply motor dan sebagainya, kita tak nak matikan saraf yang ada motor, nanti dia akan jadi muscle weakness lah. Patient tak boleh bergerak. Okey, so kalau macam tu better bagi elektrik untuk kurangkan kesakitan dan dia tak efek pada motor function. Sekarang kita tahu Alex all the treatment ni macam lama. Mula-mula kita start dengan non pharmacological, lepas tu pharmacological, lepas tu non opiate kepada opiate, lepas tu kita kata block ataupun RF ataupun itu more advanced intervention lah. So whole this range of rawatan ni, macam mana you decide? Adakah kita di mana? Doktor saya nak jumpa you, saya nak hilang sekarang juga, doktor saya sakit lama. Ataupun you kena estimate panjang storyline dia dekat patient ni. Patient rasa alamak, saya dah sakit lama doktor, tolong saya doktor. Pasal mind you, ramai orang sakit belakang. Datang jumpa you bukan setahun dua punya cerita. And pasal dah penghujung jalan lah baru datang. Sakit belakang, migraine, all this one duk makan sumatriptan, duk makan constant, makan apa lagi? Dulu kita manage kan, masa aku MO dulu boleh dapat dekat klinik kesihatan sumatriptan apa sebut. Yang boleh bagi pun Yalah, celebrate banyak tu dah. Jadi macam mana you nak handle, macam mana storyline nak portraykan pada patient. Actually pain ni kalau tak kenal maka tak cinta, kalau kenal sekejap dia settle. Macam mana? Okay, that's why untuk saya konsultasi saya dengan patient, yang penting wavelength kena sama. So kena educate, kena tell them and understand the whole cerita. Actually a lot of patient dia sakit bukan 1-2 minggu, dia dah sakit lama. So I akan tanya dia, what have you done? Doktor apa you dah buat, rawatan apa you dah buat, ubat apa you dah makan. Mungkin dia dah cakap semua dia dah buat. Okay, dan dia ada option yang cakap pharmacology dan maybe dia dah makan pharmacological ubat tapi dia tak boleh makan sebab side effect ke, sebab allergy ke, dia dah makan apa-apa dia cakap tak boleh, dia lepas makan dia mengantuk, dia tak boleh kerja lah apalah. So that's why when kita tanya patient, kita borak-borak tanya, kita every question yang kita tanya ada sebabnya. Bila kita tanya, kalau let's say dia dah makan ini ubat dan semua, dia tak boleh, so it is already indicated to do next step intervention, because takkan I nak bagi lagi ubat dia asyik baring ni tak boleh, then that's not. Tapi kalau untuk pure case yang tak pernah cuba apa-apa, of course saya tak akan terus inject. Kita bagi dia makan ubat, buat physio semua. That means we try to change patient's lifestyle, try to do it, give some time, few weeks to few months, conservative management, try how it goes. Kalau tak berjaya, then go to the next step, which is intervention. The reason bukan sebab doktor suka cucuk,
kita kena faham dari perspektif patient. Bila you sangat sakit, cuba bayangkan kalau audience yang depan laptop atau depan handphone ni, you rasa sangat sakit, I suruh you pergi exercise, suruh you buat stretching semua, you marah balik, doktor saya sakit nak buat ni, I tak boleh buat, you suruh I buat. So that's why kita bagi pharmacological, bagi ubat untuk kurangkan sakit, you cuba you buat. Then like I cakap tadi, we stop the vicious cycle, then you buat, maybe it get better. Give yourself and give the doctor a chance to see how it works. If it works, it's good. But if it doesn't work, you still have a second step, step B, step C. So ini I cakap, bagi tahu patient, let them understand. And the decision to buat apa, usually I tak buat decision for my patient. I let them do their own decision. Because this is, we need, dari dulu punya cara is doktor yang decide everything. Nowadays, I don't do that approach. I want the patient to be a part of the management, because this is your health, this is your body. If you tak nak buat exercise, tak nak buat physio, no matter what treatment, how good it is, you will still not going to last long, because your lifestyle doesn't change, you punya posture tak betul and everything not bagus, later on you punya body akan semakin menua. Okay? Okay. Menarik ya. Pasal kebanyakan yang pesakit ni kan gopo. Pain ni adalah satu benda yang emosi ya. Sakit, sampai ada kes bunuh diri pun pasal sakit. Yes. Nampak simple, patient bunuh diri pasal sakit, terlalu sakit. Itu yang kita tak nak dengar. Dan sampai satu tahap dia buat semua benda, and dia tak tahu dia sakit. And doktor tak dapat conclusion kenapa dia sakit. That even worse. Pasal kita sometimes dia define sebagai bila semuanya normal, MRI normal, blood investigation normal, we tend to take psychological punya sign sebagai punca, and mulalah doktor akan merasakan bahawa patient ni something is not right with the patient lah, rather than kita yang silap kerana kita terlepas pandang banyak benda. Okay, kita dari penghujung podcast. Kita Dr. Alex dan Dr. Samsul mempunyai banyak lagi tanggungjawab untuk menyampaikan maklumat-maklumat, awareness dan ilmu kepada masyarakat luar. Bukan masyarakat luar tu orang awam, even kepada medical fraternity tu sendiri yang banyak tak faham, banyak lagi rasa pain ni hanya semata-mata pain. Because sebagai lecturer, when I was a lecturer, pain, kita cakap pain, pathophysiology of pain, usually due to whether is overstretch of the muscle or the capsule, macam liver, that cause pain, or direct result to the nerve, that cause pain, atau chemical induced pain, macam lactic acid induced pain. But the end of the day, key dia dekat saraf, because that is a receptor. Okay, tapi kita nak concludekan lah Dr. Samsul punya dari podcast kita yang almost 1 jam ni, apa yang dia boleh concludekan hala tuju kita, you sendiri sebagai pain specialist, and dengan I give you 5 minutes untuk concludekan dari segi hala tuju, pain direction, Edwin Salam as a pain center, and let's continue with Alex. Okay, sebagai konklusi lah sebelum tu saya nak cakap just satu fakta lah dekat Malaysia ni kita ada lebih daripada 8% populasi yang mengalami sakit kronik. Ini adalah daripada data 2018. Itu 2018? Oh, dah 10 tahun dah. Sebelum zaman after COVID lagi banyak. Kalau ikut general population around the world, average dia adalah 20 ke 25%. So we underreported. Kita underreported satu, dan ramai yang tak tahu pun pasal kita punya servis, apa yang pain specialist boleh buat. Okay. So di sini saya nak sarankan lah, siapa yang dah ada, tak kisahlah sakit dia acute ke, sakit yang dah berpanjangan ke, ataupun yang dah ada impak disebabkan kesakitan, contohnya dia orang tak boleh kerja, depresi dan sebagainya. So datanglah berjumpa dengan doktor pakar kesakitan. Di sini semua jenis kesakitan kita rawat dan kita dengar, at least kita dengar, dan kita akan bagi solusi yang sesuai lah. Dan yang kurang side effect, yang berkesan dan sebagainya. Okay. So kita punya hala tuju, kita nak jadikan Salam sebagai Center of Pain Excellence. Okay. So sini adalah tempat referral utama untuk semua jenis kesakitan, sama ada sakit acute, kronik, saraf, sakit yang fibromyalgia dan sebagainya. So datang sini,
dan dapatkan rawatan yang sesuai. Okey. Terima kasih Dr. Samsul. Alex. Okay, in conclusion untuk audience untuk penonton yang tengok depan untuk YouTube channel ni, saya nak just tell you don't give up. Ada banyak pesakit saya yang jumpa saya. A few of them, but the gist dia macam ni. Doktor, you adalah doktor terakhir yang saya nak jumpa. Kalau betul you pun tak berjaya, saya nak bunuh diri. There are not one, the few patients dia cakap macam tu. Chinese lah. Chinese, yes. So I will tell most of these patients don't give up. You still ada chance that you can always come and see us, because pain memang for this patient is very teruk, because you may imagine you buka mata, the first thing you fikir is pain. Kenapa boleh tidur? Dia tidur sebab dia letih sangat. Masa dia tidur pun pain. Dia sampai tak boleh, tapi tak boleh tahan, dia terlelap. Bukan, that's why the so-called suicidal ideation is there. But I'm not saying that as a pain specialist, we definitely boleh jadikan you punya pain in terms of pain score jadi kosong hingga 10 jadi kosong. We are not saying that. There are certain case that pain score tak jadi kosong, but there may be 3-4 yang so-called you live with the pain. It is tolerable that you can live with the pain. So this is what that we have to educate patient. Not all patient kita boleh jadi kosong. It's good, there are a lot of patient that we can, but there are some that we can't, but at least you are still functional. You have quality of life. Sama juga untuk cancer pain. For example, cancer pain is something that you have cancer, even whatever, but we alleviate the suffering. You still live with dignity. So these are the things that we can also help for all these patients. Because what you want is quality of life. That is one of the things that I cakap, kalau patient makan ubat tapi dia sakit kurang tapi dia mamai, dia asyik tidur. This is the side effect yang kita cakap, okay, we go for the next step, because we want patient to have quality of life. So in general, what I want to tell all the audience is, if anything, you can always come to see us kat Salam, whereby we are going to be the excellence center of pains for not just in Negeri Sembilan. As far as I know, like a lot of patients that came from Melaka, Johor, even from Penang. Even ada yang KL, like fibromyalgia came from all the way from KL. So then you can always come and see us. Bear with us the few hour journeys. Maybe you get a new perspective in life, and we try to reduce the pain untuk all the audience and pesakit in the future. InsyaAllah. Thank you very much guys. Thank you very much kepada semua penonton YouTube channel kita pada hari ini. Semoga kalian mendapat manfaat. Kita jumpa lagi di siri akan datang. Bye.